Kuliah berfibro session part te kena kelongkum ka cingker part mo lara don manu bayo tam ya ka wallet haka arp santarik haka jinglet mare jong ka BSF ka wallet jong iba ikerteng dap dami lingdo mama dap dami lingdo hapo kena ka wallet don ka ATM card Aadhaar card RC badge bisa untuk ketuk ane Indian te idon kamha ba nomor ba insa maril ada pendep ke jeng mare te indon biang saka ada pendep ke jeng mare te indon kam biang sah kaban haka exam kaba kan saya kelohi te injinjar ban yo biang documents te ladadon manu ki bayo tam ya kan wallet haka absan trik po mopat BSF por ba mare inunu balik mare te sa shu message une nomor shu message une ditang WhatsApp message di nomor jonga shu pentip sanga mangan yo ban pentip sha ini ibadai try mo dap dameling do yang maidon kampalat ba tip kajak kumno tip re tangma hak art santarik te hapo tu ki hak spire lada ban likeli te spire lada ban pentip ba lada kiyo kinsa pentip te lada don menu ki ba mare hak art santarik ba yo tam ya ka ta ka wallet jong iba dapdame te sobha sa pentip bata bangaru bangan yo pentip lang i namta ban yo biang kita ki dokumen sa kamta me kata ka RC badge ta ka ATM card Aadhaar card kamta i don hapo ka wallet te dodon mono ki ba yo te soba sa message ya te ngan sa yo ban penpo sha ibari try te tangkat nehi krisbon